Sis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Sis Hope Ministry TV, reka tubaramutse kandi tubayikaze, tunabashimire ko mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica hano buri munsi. Muri abantu bacu turabantu banyu, twamana iminsi yose dutiramana mu ndirimbo zige zitandukanye. N'uyu munsi turagarutse mu kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira, aho naza kuba ndijenye hari inyuma ya kamera ndi kumwe na Wizo B. Yo kurundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Reka dutarike ibiganza turamukanye tuvuge tuti shalom 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 shalom. Nabatuza kwa duteramanye rero, ndizera neza ko uza kugirana natwe ibihe byiza cyane. Nuko rero reka tuce tushira ko tutazire hariya. Ndabona Sofoni yiteguye kugira ngo atuyobore muri kano kanya ko guhimbaza no gutazira. Sofoni, umeze neza? Ego ndashima Imana. Wow, asante sana. Kandi uriteguye? Ego cyane. Sawa sawa. Reka dushirire ko dufundurire agakemanyo waduteguriye uno munsi. Turagushimiye Mwami Imana, imbabazi zawe n'ubuntu byawe bidashira. Turagushimiye ibimenyetso n'ibitangaza ugenda ukora hagati yacu. Haleluya. Ibimenyetso n'ibitangaza ugenda ukora hagati y'abakubaha. Turavuze tuti ntuhabwe icyubahiro, nta wundi dukwiye guha amashimwe yacu atari wewe. Nta yindi mana iriho ihwanye nawe. Uri mwiza Yesu. Imbabazi zawe ziraturengera. Iyo tugerageje kuraba imirimo n'ibitangaza byawe, biraturengera bikarengera ubwenge bwacu. Uri mwiza, ntawe ugereranywa nawe, ntawe uhwanye nawe Yesu. Haleluya. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Ijuru barahimbaza, no mu isi turaririmba, icyubahiro ni icy'Umwana w'Imana. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Ijuru barahimbaza, no mu isi turaririmba, icyubahiro ni icy'Umwana
ukwiriye Yesu, ukwiriye
singikwiriye atubera ikema singikwiriye kuko atagipfuye kuko atagipfuye nanjye ubwanjye nanjye singipfuye nasinze urugamba nanjye zotsinda kuko atagipfuye kuko atagipfuye Yesu Yesu niwe soko nziza y'ubugingo mahoro niwe mahoro y'abaremerewe Yesu niwe Yesu niwe soko nziza niwe mahoro y'ubugingo yacu niwe mahoro y'abaremerewe Yesu niwe soko Yesu niwe soko nziza y'ubugingo niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe turirimbe niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe Yesu niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe niwe mahoro yacu niwe mahoro y'abaremerewe yature niwe mahoro niwe mahoro y'abaremerewe niwe mahoro niwe mahoro
muzuyu witeka imisiya yose nanje nzaba nanje nzaba muzu y'Uwiteka imisi yanje yose nkiriho nanje nzaba nanje nzaba muzu y'Uwiteka imisi yanje yose nkiriho. nziza n'imbabazi bizonyomaka imisi yose nukuri ineza n'imbabazi bizonyoma kw'iminsi yose Saba muzu witeka imisi yanje yose nkiriho nanje nzaba muzu
tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa kuko ari wowe mwami w'abami. ino ndirimbo duje dusozera ko kino kiganiro cyacu cyo guhimbaza Imana no gutazira dushimiye wewe wabanye natwe kuva mu ntango kugeza uyu mwanya turangirije ko, kandi dushimire Wizobi twari kumwe inyuma ya kamera, dushimire kandi runo rwaruka rwaduteramishije, reka tubike banure tuvuga tuti bye 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 bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.